Kogiye kubaha ikaze kuri Trade News aho tugenda tubagezaho amakuru bari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho muri aka kanya tugiye kubagezaho imyanzuro cyangwa se inama uko yagenze yahuzaga imiryango ya SADC na EAC, aho byaganiraga ku kibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'amakuru rero acicikana ku bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ibyandika ndetse n'ibifite amashusho, aho byagiye bigaruka kuri iyi nkuru yabereye cyangwa se iyi nama yabereye muri Tanzania i Dar es Salaam. N'abagaba bakuru rero b'ingabo zo muri EAC na SADC bari kuvuga ko biteganywa ko bagiye kuzahura muri iyi minsi 5 ikurikira. Andi makuru rero turabagezaho nuko ni ibyavuye muri uyu mwanzuro, aho Kigali Today yanditse ko Kongo ntiyaducecekesha kandi iduteza umutekano muke. Kagame mu nama ya EAC na SADC ibyo yayitangarijemo. Abagabo bakuru b'ingabo zo muri EAC na SADC bagiye guhura, abakuru b'ibihugu byo mu murwa wa Afurika y'Iburasirazuba EAC, byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'umuryango wa Afurika y'Amajyepfo SADC banzuye ko abagabo bakuru b'ingabo zabyo bazahura mu minsi 5 iri imbere kugira ngo baganire ku gihagarikwa ry'imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mwanzuro bawufatiye mu nama idasanzwe yabahurije Dar es Salaam muri Tanzania kuri uyu wa 8 Gashyantare 2025, yigaga ku buryo bwo gukemura ikibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka myinshi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho muri ubwo burasirazuba bw'icyo gihugu abakuru b'ibihugu bagaragaje ko abagaba bakuru b'ingabo bazatanga umurongo w'uburyo imirwano n'ubushotoranyi bigomba guhagarara mu burasirazuba bwa Kongo, hanyuma bagategura raporo bazashyikiriza inama y'abaminisitiri y'iyi miryango bombi. Banzuye ko mu minsi 30 abaminisitiri bahagarariye ibi bihugu bazahurira mu nama baganiriye kuri raporo izaba yakozwe n'abagaba bakuru b'ingabo kugira ngo bareshakire umuti igisubizo cy'ihagarikwa ry'imirwano n'ubushotoranyi hagati y'impande zihanganiye mu burasirazuba bwa Kongo. Abakuru b'ibihugu bagaragaje ko bashyigikiye ibiganiro bya Nairobi i Rwanda nk'inzira zagenderwaho hakemurwa amakimbirane amaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Asaba ko leta ya Kongo kuganira n'impande zishyamiranye nayo zirimo M23 yo iri mu mirwano n'ingabo za FARDC. Basabye ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukorana na leta ya Kongo usenywa nk'uko u Rwanda rwabisabye. RDC na Angola babyemeje ko mu biganiro by'i Rwanda byabaye mu mwaka ushize kugira ngo u Rwanda rukureho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho ku mipaka yarwo. Abakuru b'ibihugu byo muri EAC na SADC basabye ko ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwa kugira ngo habeho igikorwa cy'ubutabazi hanategurwa ingamba zo gukaza umutekano w'umujyi wa Goma n'inkengero zawo kugira ngo abaturage bataguma guhungabana no kugira ngo imibereho y'abaturage idahungabanywa. Basabye ko imihanda minini irimo Goma, Bunagana, Goma, Rubero n'inzira yo mu kiyaga cya Kivu ihuza Goma na Bukavu ifungurwa vuba na bwangu. Abakuru b'ibi bihugu bitabiriye iyi nama barimo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Dr. William Samoei Ruto wa Kenya, Samia Suluhu Hassan wa Tanzania, Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Hassan Sheikh Mohamed wa Somalia, Hakainde Hichilema wa Zambia, Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo we witabiriye inama akoresheje ikoranabuhanga rihuza amashusho yanohereje
yohereje kandi minisitiri w'intebe Judith Suminwa Turuka kugira ngo amuhagararire i Dar es Salaam mu nama yabahuzaga n'abakuru b'ibihugu bya EAC ndetse na SADC biga ku mutekano wo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC bemeranyije ko mu minsi itatu iri imbere abagabo bakuru b'ingabo bazahura bakiga ku buryo ikibazo gihanganishije umutwe wa FARDC ifatanyijwe n'indi mitwe itwaje intwaro ko bagirana ibiganiro ndetse na M23 banzuye ko raporo abagabo bakuru b'ingabo bazakora izashyikirizwa abaminisitiri b'ibihugu byombi. Perezida Paul Kagame yitabiriye inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC na SADC. Perezida Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe nawe uyobora SADC muri iki gihe. Tunyarukire muri Kigali Today aho nayo yanditse kuri iyi nkuru igira uti Kongo nizaducecekesha kandi duteza umutekano muke. Kagame mu nama ya EAC na SADC nibyo yavuze. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame witabiriye inama ya EAC na SADC yiga ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yavuze ko iki gihugu kitacecekesha u Rwanda kandi aricyo cyananiwe gukemura ibibazo byacyo binagirwaho ingaruka no ku Rwanda. Perezida Paul Kagame yagize ati DRC ntishobora no kutubwira gusa guceceka mu gihe barimo guteza ikibazo cy'umutekano muke ku gihugu cyacu. Nawe ushobora kutubwira ngo duceceke. Twinginze DRC n'abayobozi bayo kuva kera, twaganiriye ku bibazo bihari, dusaba DRC kubikemura irabyanga. Yunzemo agira ati nitwongereye gukora indi nama imeze nk'izindi nyinshi twagize, ntidushobora gukomeza guca hejuru ikibazo. Ibirimo kubera hariya ni intambara y'amoko imaze igihe kinini, kubuza abantu uburenganzira bwabo no kugaba ibitero ku Rwanda. Mugomba kumenya ko no kubaha uburenganzira bw'abantu kandi mugatera intambwe mu gukemura ikibazo. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yakomeje agira ati iyi ntambara yatangijwe na DRC kandi nta ruhare u Rwanda rwayigizemo. Yabigarutseho agira ati yarazanywe gusa ishyirwa ku bitugu byacu maze dusabwa kuyigira iyacu. Mureke twifashishe iyi nama yige kuri ibyo bibazo byose bivugwa kandi tubone igisubizo kirambye. Ni inama yitabiriwe n'abakuru b'ibihugu bitandukanye byo mu miryango ya EAC na SADC, ikaba yabereye i Dar es Salaam muri Tanzania kuri uyu wa gatandatu tariki ya 8 Gashyantare. Ikaba yateranyijemo abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye aho bigaga ku kibazo kihanganishije umutwe wa M23 ndetse na leta ya Kongo ariyo FARDC ifatanyije n'indi mitwe yitwaje intwaro harimo Wazalendo, FARDC na FDLR ndetse n'iyindi mitwe yitwaje intwaro itandukanye, aho yagiye yihuza na leta ya Kongo kugira ngo barwanye M23 ariko bikarangira iyi gahunda bari bafite batayigezeho. Hamwe na Trade News rero tubagezaho amakuru agenda avugwa hirya no hino n'ibyagiye bisoka mu myanzuro yavugiye vugwa muri inama, turagenda tubibagezaho 5 kuri 5. Icyo tugusaba nuko utahwema gukurikirana Trade News cyangwa se ngo uhagarare kuyikurikira kuko ari umuryango mukuru kugezaho amakuru ya nyayo kandi yizewe aba yatangajwe n'ibinyamakuru byandika ndetse na televiziyo. Ciao ciao.